Bok, ja sam Marija, a vi gledate Šniclek. Danas radim jednu zdravu salatu, ali to nije jedna od onih salata koje na tanjuru izgledaju kao da ste zaboravili zatvoriti prozor dok je susjed kosio vrt. Ova pileća salata sa kikiriki dressingom je daleko ukusnija. Recept je za dvoje, a jedna porcija ima oko 450 kalorija i 30 grama proteina. Sastojci koji mi trebaju su 200 g piletine, 120 ml kokosovog mlijeka, 40 g kikiriki maslaca, jednu malu žličicu mljevene paprike, jednu malu žličicu soli, pola male žličice čilija u prahu, 2 male žličice kokosovog ulja, jedan mali komadić svježeg đumbira, 40 ml balzamičnog octa, 200 g cherry rajčice i 4 šake salate. Za početak narezati ću piletinu na kockice. One trebaju biti oko 2 cm debele kako bi se kasnije ravnomjerno ispekli. Sada ću uzeti komadić đumbira kojeg sam naravno ogulila i narezati ću ga na tanke trakice. Zatim režem rajčice na polovine jer ću ih kasnije servirati na tanjuru sa piletinom. Sada se bacamo na dressing za piletinu. U njega ide 80 ml kokosovog mlijeka. Ostatak će nam trebati za dressing za salatu. Dodati ću pola kikiriki maslaca, a drugu polovicu ću također ostaviti za salatu. Onda dodajem mljevenu papriku zajedno sa čilijem i pola žličice soli. A drugu polovicu žličice također ostavljamo za dressing. Sos promiješam sa pijenjačom kako bi razbila grudice i da se sve lijepo promiješa. Sada, u dublju tavu ide kokosovo ulje koje ću ostaviti da se zagrije i na to ide piletina koju ću peći na srednje jakoj vatri. Nakon otprilike 5 minuta dodajemo onaj narezani đumbir zajedno sa sosom. I to se sada treba kuhati oko 15 minuta uz redovito miješanje. Kako će tekućina isparavati, tako će sos postati grudasti i gust, ali to je super i to želimo da se desi, jer će to dati taj fini šmek salati. Možda zvuči čudno, ali je stvarno fino. Sad dok se to krčka, vi taman imate vremena stisnuti like za ovaj video i pretplatiti se na naš kanal, a ja za to vrijeme idem napraviti dressing za salatu. Za to mi treba onaj preostali kikiriki maslac u kojeg ću uliti preostalo kokosovo mlijeko, pola žličice soli i 40 ml balzamičnog octa. Sve to promiješam i gotovo. Na kraju sam sve servirala na tanjur da bude i estetski lijepo i to je to. Nadam se da vam se svidio recept i pozivam vas još jednom da nas zapratite i lajkate ovaj video.